سلام كبرات خاتلتي لوم خام قصتنا ايت مجمرتا زمصانايو افكس غا وي دما እዚ ስጋ እዚ ብ 3D printed ኾነ ኣብ ማሽን ተሰርሐ ስጋ ኣብ ከም chicken ከም burgers ኮይን ድሽየደሎ መቀጸልታ ከምጻልኩም እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ብስርዓት እቲ ስጋ ገዚኣ chicken ማለት እዩ ክትሓጽቦ ምስ ፈተነት ወላውን እቲ ስጋስ ልክዕ ከም chicken ዝኩላትና ጥዕሚያ ንፈልጥ ሒዝና ንፈልጥ ኢና ሞ ከም ስጋ ይተሰማዓን እንታይ ይዝላ ምስ ተገርመት ኣብ በቪዲዮ ቀዲሓ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ወጻጦ እቲ ዝገርመኩም ካእቲ ስጋ እዚ chicken ማለት እዩ ካብ ሓደ ፍሉጥ ብራንድ ዝተገዘአ እዩ አሎ ፍሉጥ ብራንድ ወላ ኮስኮ ትኸድካ ናቶም አሎም ፍሉጥ ብራንድ ኬነን ሱፐርስቶር ሪል ኬነን ሱፐርስቶር ናቶም አሎም ብራንድ እዚ ግን መብሐገሪ ሞን ታይዚ ጥዑይ ብራንድ ዝመስል አሞ ስጋ ዝመስል ግን ስጋ ደይኮነ በጠቅጠቅ ገብል በቃ ከም ስጋስ አጭሩ ናቹራል ከም ዘይኮነ ስተረዲዋ ሲንተሳይዝድ ከም ዝኾነ ማሽን ከም ተሰርሐ ጅብ ዛዕበኡ ናብ ሶሻል ሚዲያ ምዘርግሐቶ በቆንዱ ኣብቲ ኮመንት ጽሑፍ ወነበሩ ሓደ ክልተ ነገራት ነግረኩም ኢለ ኣቅርቢያ ደለኹ ሓደ ከምዛ ዓይነት ስጋ ከም ደሎ እንድሕር ፈሊጥኩም ንስኻትኩም ከኣድገለ ተዓዘብኩሞ ነገር ተሎ ኣብ ኮመንት ጽሓፉ ናትኩምን ሼር ወሉ ክነቅሒልና ዚ ቪዲዮታት ነምጾ ደልና ንምፍራሕ ኣይኮነን ክንዲ ያለው ሓበሻ ብዝናትና ሕብረተሰብ እንዳ ስጋ ደውጹ ስጋ ሸጡ ግን ጥዑይ ካብ በርኻታት ዝመጸላም ወላ ቅጥዕሞ ከላ ጣዕም ዘለዎ ናይ እንስሳ ምዃኑ ብልክዕ ዝስምዕካ ጣዕም ኣለዎ መቐረት ኣለዎ ኩሉ ሙሉ ናቹራል ዝኾነ ኦርጋኒክ ዝኾነ ምግቢ ሸጡስ ብዙሓት ኣለዎ ሓበሻ ካብኦም ትገዝኡ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ስፖንሰርሺፕ ኣይኮነን ኣነ ስፖንሰር ገይሮም ንኮንኩን ግን ናይ ባሓቂ ብዙሓት ኣለዎ ስጋ ሸጡ ኦርጋኒክ ዝኾነ ሸጡ ካብ ስቕልካ ትገዝኡ ከም ኣማራጭ ክኾነኩም ማለት ኣብ ዝሓለፈ ጽሓፍኩም ላይ ኮሜንት ሞንታይድ አማራጭ ትወልኩምኒ አማራጭ ንስዩ ካብ ትፈልጦም ግዛዕ ይሓይሽ በኋላ ያነ እዚት chicken እንዲው እስኪ ሓቢርና ንከታተሎ Similar to meat, she discovered that there was an artificial film on the turkey leg similar to plastic. This is not cheap meat. This is a well-known meat brand. Some people online even suspect it might be 3D printed meat, and the site is giving American consumers chills. This turkey leg was produced by a major mainstream manufacturer, the kind you can find on any grocery store shelf. When she opened the package, she thought the outer layer was normal turkey skin, but as she began cleaning it, she realized the entire drumstick was wrapped in a thick, smooth, rubber-like membrane. She tried pushing her finger through it. It wouldn't break. She tried pulling it off. It wouldn't budge. ትሮሎ በስርዓት በኢዳ ዓጻጽፎ خلاص ፕላስቲክ ይመስል ጠቅላላ ከፊታቶ መጀመርታ ምስ ከፈተቶ ተፈተሸቶ ክትቆልጦን ተፈተነት ልክ ከም ፕላስቲክ ዘዝቀደቶ ከም ፕላስቲክ ኮይኑ ተሰሚዖ ገርመኩም ካዚ ሓደ ፍሉጥ ካምፓኒ ሃኒሳክል ዋይት ይባል ዓቢ ካምፓኒ ሕጂ ኣብቲ ኮሜንት ታይብሉ ነሮም ኖርማሊ ኮም ኖርማሊ ገይሎም ሓቱ ነሮም ይዛረቡ ነሮም እዚያ ግን ደቀንስትዮ ዓድና ተፈልጦ ይኸነ ክንደይ ደርሁ ዘዳለኸን ይኸነሞ ከምዛ ዓይነት ስጋ ኣሎ ድዩ ከምዚ ዲ ደርሆ ሲ ከምዚ ዲ ናይ በሐቂ እቲ ስጋስ ከምዚ ዲ ማለት ሲ ሓንሳብ ወላ እናራኣኻ እንዲም ድሕስቡ ሓስዮም አይ አርኖ ግን ከምዚ ኣሎ ዲ ናይ በሐቂ ደርሆ ኮይኑ ስማዓኩም እዚስ እንታይ እዩ ትሪኦልኩም እንታይ ዝቢዳ ትሕዞ ዘላ ጠላላ እዩ ዘጠራጥረካ እጂ ከተጽሪዮ በለሲት ከም ፕላስቲክ ይቀራረፍ በቃ ራበር በቃ ፕላስቲክ ኮንት ሰሚዕዋ እጂ እዚ ስጋ ይኮነን እንታይ ሞ ፋልማያ ኮንት እንዛ ሰብዚ ኣስጋ ትሕዝ ዘላ እጂ ንፋልማይ ዝኾነ ሰብ ተኸደናግሮ ድኽእል እምበርዝስ ጠላላ እዩ ዝገርም ንተዓዘባ ሙዛ ቪዲዮ መብሊስ እዩ ድገርም እንደላ ኣነ film on the turkey leg similar to plastic. This is not cheap meat. This is a well-known meat brand. Some people online even suspect it might be 3D printed meat, and the site is giving جلجل سباز ترتروه أسري دي برينت رخونة سجاقينه مم ترتروه كجرمكم من الكومنت رح نحد خلتكم بقولكم طلع لا كومي نورمالي زبلق أبو زحات نيرم كن ولا بات خون ولا بعلم ب AI تصحفوا خون American consumers chills. This turkey leg was produced by a major mainstream manufacturer, the kind you can find on any grocery store shelf. When she opened the package, she thought the outer layer was normal turkey skin, but as she began cleaning it, she realized the entire drumstick was wrapped in a thick,
smooth layer was normal turkey skin. But as she began cleaning it, she realized the entire drumstick was wrapped in a thick, smooth, rubber-like membrane. She tried pushing her finger through it. It wouldn't break. She tried pulling it off. It wouldn't budge. She finally had to cut it open with a knife and peel the entire sheet off like industrial plastic wrap. And the most unsettling part, the sound, texture, and elasticity of that layer were almost identical to plastic. Some people say it's a processing film. Some say it's a moisture retention coating. But many others have a far more alarming suspicion. Is this a new form of 3D printed meat quietly being tested on the public? Who is altering our food? And why aren't we being told? What do you think about this? كم ملكت حتى معربهم زلو إزي بلاستيك دي ولا في حق السجاي بزو حتى يزلو بزعبا زي أخا بزعتكم ما بتكومنت بزح على فقط بزنبكم مالتي إذا قص لي لسعب لكم فيديو أخا آزيا أخا تجرمكم يعني خدتم قيل هذا متعرض لكم فيديو أخا إذا تروازوا لكم دور داش دليفري درايفر كنا زا سبيتي لك أهم زي أوبر إيتس كيبدا ديشز دور داش سب مجبي تأززمو بأونلاين تأزز دليفري خا يبتوح الكان جزخا مالتي حاجة تسأجم من تايو إذا سبزيع مجبي تعزيزا مجبي دليفري تجبر مسمسات لك عبتجزا كتبت حكى لا سبراي جراتو له مالتي حجي مجمرتا دليفري جراتو بتمعص قوم يا غريفاتو زوم نتمجبي زاززوا خا تريو لكم بيدا سبراي تجبر لا بتا تصقا حجي ايون تمجبي عزيزهم تمجبي مس بفلاي سبيتي عزاتو سبيت مسبلعتو حميمة كردو مايكالن إن منتها حميمة يلقى تجاني حج نسو أتى يزقرم سبيتو ناز مجبي كاب أربيز بهار ريستورانت أزازو تقينو ناز مجبي مسبلعتو كتا قد قرأت جميرة كم لسا ديديو مجر الشوخ أم ليسوا مالتيو حما بقات بتعم تهاسيا هجي من البادو انتهى خوينا دا تمجبر حموا يخون مناتو مجب مسبلعت عزغل الحين مايلو الدليفري نت مجب ختم خلا كاميرا خفيتو ناي معصو كاميرا سز نبرت كاميرا مسرعيه لكعت مجبي سبراي كتقبروا لخلا زي بير سبراي زكم تقبروا له شعري امو مالتيو بتعمي ام سنبيرم مناتو انتي كوينه امو سبراي تقبر ذا سبزياس كم سرعه التيب توهبه ገንዘባት ተخفላላ ናይ ዴሊቨሪ ቲፑን ብላዕሊ ሂቦም ማያ 7% ማለትዩ እጂ خردو ማይ ካለን ግን ሰምቢዶም ንምንታይ ፔፐር ስፕሬይ ጌራስ ንምንታይ ኮም ጌራ በሓፂሩ ወልሓን ትخرድ ኣካዲ ከዲ ስለዚ ትበልዕዎ ተጠንቀቁ ንምባሊ ኩሉ ግዜ ተመግቦት ቅበሉ ከለኩም ዝኾነ ካፕትን ቡር ወፃይ ጨናዲዩ ዝኾነ ዓይነት ተሸትኩም ክትንቀቁለኩም ክብል كل جزء أب زمعرباوي عالم زناي ميتشوت نجارات دليفري بجزاها أمازون بجزاها ماجبي بجزاها كل نجارات بجزاها أساس مسكا ما نبصح الكايف اللتنيو تعيك بصح حكاها كل جزء تسلقن كم زقالو أب كل جزء بكبد خدعاتو أب أفكازاتو تنقع لك نما بالي حتى فيديو تقاطعتلو. Delivery woman drops off a bag of food and takes a DoorDash delivery woman drops off a bag of food and takes a photo to document the delivery. So far, so good. The food was delivered to homeowner Mark Hardin's front door in Evansville, Indiana. The meal was from Arby's. Then something happened to his wife, Mandy. She started eating and she started coughing and gasping. The next thing I know that she's gagging enough that it's made her throw up. And I come in here and I noticed that there was some type of spray on the bag. And that's when I went back and watched the footage from my doorbell camera and realized that the food had been tampered with. You can say that again. When Cardin watched the footage, he noticed that after the driver snapped the photo, she sprayed something that he believes is pepper spray right on the bag. Why would the delivery driver pepper spray a customer's food? Did they even know who she was? I've never met her before in her life. Just walk up to our house, spray pepper spray on our food. Was she unhappy with the tip? Here's a receipt from the order. It shows they tipped $2 on the nearly $28 meal. That's just a 7% tip. Are you disturbed by what you see on this video? I am deeply alarmed and disappointed. We're taking the matter very seriously, and we're going to do everything in our power to ensure that this person is held accountable for their actions. بوليس بزعبا زي نجيرو مالتيو بزدخلنا زغداي زي بطبقي حزنا انا زلنا نزا سب زي اغاب حقي خنبصحانا امزلو زلو نعخون ممهار خون نعنا ممهار خون ليز مدب زغربو زلو سلازي زي حمام زي مصبت زبلعتو مغبي بقى
انت عانت مجبن بلا علنا نفلت علنا اس مجبزي تعيا له خلال زغزاتو اقاطامي ናይ ሰይጣን ነገር ስፕሬይ ጌራትሉ ኣብ ዘይት ረድየ ሕማም በጽሓ መምሃሪ ኮነ ናይ ልምጽ ዘለኹ ክብራት ተኻተልቲ ነዛ ቻናል እዚኣ ንምዕባይ ላይክ ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ዝወልዓንኩም